Jel može? Može. Ja se zovem Sale koji jede jagnjeće male. Ja se trenutno nalazim u Stuttgartu, u Bundesrepublici Nemačkoj, savezna država Baden-Württemberg. I primećeno je da svake godine u Saveznoj Republici Nemačkoj celoj nešto sitno iza Nove godine, tu negde posle našeg Božića ili neposredno oko našeg Božića i Nove godine, ja postajem neverovatno popularan u ovoj Nemačkoj i svugde pišu moje ime velikim belim slovima na crvenoj podlozi, mada ponekad su i neke druge kombinacije boja. Evo, recimo, možemo to lepo da vidimo ovde. Imamo i tamo, ali se neće videti. I imam jedan moj drug, on je isto jako popularan ovde, mada mu je čudno ime, on se zove Reducije. On je išao sa mnom u obdanište. I obojica ste iza osvrta. I obojica smo iza osvrta. Obojica živimo kod isključenja za osvrt.